Eh, re a lotjha, ra dumedisha. Madume ga a bone, madume ga a fele. Ga a fele ngwaneso. Today I'm going to talk about those guys who have those lucky girls. Ye monna wa tonya o ska bona ke dirile so. Monna wa tonya monna, wa tonya ska bona monna ke dirile sutu ya ka so monna ke ngangaretše ka tseleng. Monna wa tonya. Tonya mongwe. Ya but a ke mo wankere ngwanešo wena e no kwa se nna ke go botšang sona mo gore phela di a boa ka montle ka mo. Ao, you know there are guys of which they are very lucky getting a woman. And then this girl o kry le gore wa tseba o tswa le wena gole, o tloga le wena gole, wa tseba a go support-a ngwanešo, wa tseba a nyaka go bona o phumeletše mo bophelong, wa tseba a nyaka go bona o tšweletše mo bophelong ngwanešo, wa tsaya hlakana le wena ya fase le godimo le wena di-ups and down and center, a ntšo a lla ngwanešo, a lla bošego le mosegare dithapelong tša gage, a re ke re motho a ka bathong a kry mošomo, motho a ka kry mmereko bathong, le nna a tla fepe lapele laka. Aowa, motho a kry mmereko, motho a modimo, wa tsaya motho o la modimo a kry mmereko, a dire mess-up e nngwe e seng gona, wa tsaya a thomo o tšwelela ngwanola batho, wa tsaya motšwalle a mo tšolele, wa tseba ke gore a tsamaya a tšola bana ba batho ka monte ka mokhwi, wa tsaya bana bala ba batho ba te tšolele le bona, wa tseba ke gore ba tiane nto nngwe gona, wa tseba ngwana modimo, wa tseba batho ba bangwe ba na le sone ka mara ke go botša wena motho mo o leng gona gore seo o se riang ngwanešo o ka se tele o se kry-ile gape, ka gore ola a tsogile le wena a go llelang bošego le mosegare gore modimo thuša motho wa ka le ena a kry mmereko, gomme wena wa bapala ka dilo tsela tša ngwanola batho ola, o kry-ile mmereko wa thoma mo tšolla, o kry-ile mmereko wa thoma go tsamaya o sa sanka le bannyana ka montle ka mokhwi, o thomile o reka koloi, ga o sa mo kwella, ga o sa mo theetša gore ngwanola batho gore o reng, nampile bothata bo thoma gona moo, dilo tša go di a thoma di a fokola, gomme o tlo llela gore o boele go wena gape, o tlo go hlala ngwanola batho a go tlogele ngwana modimo, ka gore o tsebe gore mahlatse a tswa go yena, mahlatse a kgopetše ke yena go Ramasedi, yena o re mo rapelang bošego le mosegare ngwanešo a kere. Jwale ke re ngwanešo wena o le mošimane, wena o leng wa tseba girlfriend ya gago yeo go rata kudu ka maatla, wa tseba o rata guru ka nto nngwe ga e gona, wa tsaya ngwana wa batho bo wa go rata rati, wa tseba a go llele ngwana wa batho bowe, a re bona nkare motho a ka le yena a kry mmereko a swane le banna ba bang ka montle ka mo. O hwetše wena mmereko, o hwetše mošomo we, gomme o thomo o tshameka wena montwane, o thomo o tshameka, wa itse o tshameke, o ntse o sesela le mebile ekhwi, o ntse o tsamaya o ya mabjaleng, o ya kae, tšhelete e fele ngwanešo, a go hlale a go tlogele, o tlo gore bannyana ba dangerous. E le wena o sa hlokomela mesepelo yao ya gago akere, o sa hlokomela mesepelo ye ya gago e dirago, o sa hlokomele mefo ya gago e dirago, mme ka moswane o tlo blame motho a bona. Aowa, a re dumelane le tšona tšeo papa, a re dumelane le tšona tšeo, kwena wa tšeega, but a re tlo dumelana le tšona tšeo. That behavior a re dumelane le yona papa le gannyana. Ngwana batho a hlakile le wena ka mokgwa, a tlogile le wena from 0 to hero, go fihla mola go hero o sa mo kwella, go fihla mola go hero o sa mo theetša gore o reng. Aowa, mekgwanyana mesowe ra e lahla, ka go lahlile a re ikene.
awa re kena go dira tše dintši a di solvege nne. O mo kwešiša bohloko go lekane go lokile, ga a sa nyaka motho wa go swana le wena go sehleng ga yena. Ba le yena ga a tšwele pele ka bophelo a lo kry-a masogana mang ka kwa ntle ka kwa, le yena te kry-ile masogana mang ka kwa ntle ka kwa le ba tla no mo rata ka mokgwa ba mo ratang, ba tla no go ya gore ge re ka le wena re tlo gafa mafelelong, ge re ka le wena re tlo gafa wa tsa re gafe. Jwale ke re my son, my daughter, lena ba le ratanang tšwelang pele le ratane, tšwelang pele le hlomphane, tšwelang pele le swarišane gona ka mokgwa le swarišaneng ka gona, tšwelang pele ngwanešo. Modimo ke re a le dire ka botho, Modimo a lokeletše lerato le la lena, le sekebe la tsena ke manaba ka gare, le sekebe la tsena ke mehlolohlolo ya go fapafapana. Ke re Modimo ga le dire ka gore le gore gomme lerato la na le ntšo le tšwelela pele la ge metse le beng le bana le lena le ntšo le swarane bana bešo, le rena re ka thaba le rena re ka thaba. Se ka makala ke kukuane ke jaanong ngwaneso kwa di-officing tsa rena ngwaneso ga gona di-aircon, ga gona di-aircon ngwaneso ke marega, ga gona di-aircon ngwaneso wa tsaya gona di-aircon ke mesokolo fela. Se ka makala ke jaanong ke kokobane ke jaanong go tonya ntongwa ya gona, go tonya ntongwa ya gona yo. Ke furaletše ngwaneso, ke furaletše ke le so, ke furaletše yong, ke furaletše ya ke re le swarišanang bana bešo, swarišanang mathata gona dintwa di no ba gona ka gare, mara a re di solveng ka tsela maleba kere, gore re ntšo re tšwela pele ka lerato la rena le re swarišana kere. Ka gore o tlo hlore gogišana kwa o mongwe a ya kwa o mongwe a ya kwa gomme re bana dilo tša sejwalejwale, bana ba go jwale, mara dilo tša sejwalejwale gona go jwale ba direla monna maintenance. Wa tseba ba re wena a re nyako go bontšha ngwano, wa tseba o mongwe a go kala bua a re ke nyako go bona ngwanaka, moto ke ngwanaka, le ka bua ga bongwannyane le bona ba re le nyako go bona ngwana a rena o a feletše baišane ka bua di-TV ka bua. Wa tseba e no ba tšhweretšhwere, e no ba ntswerentswere, e no ba dilo tše dingwe di sa di kwešišeng gabotse. Šalang bana bešo, phedišanang ka gore bophelo ke bona bo, bophelo ke bona bo bana bešo. Ke re nna ke le marang, ke le mosekaseki a ditaba, ke re tšwela pele ka go subscribe, tšwela pele ka go nthekga ngwanešo, manthekgele bošego le mosegare ke yona subscribe e bang kere